muraho murakaza neza kuri VX Fox. Reka mu nkuru zivuga uyu munsi tuzitangirira. Muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasize video hanze yakozwe na Artificial Intelligence agaragaza Obama afatwa n'inzego z'umutekano, naho we agira ati nta muntu uri hejuru y'amategeko. Iyi video Trump ayisohoye nyuma y'inkuru zicaracara zivuga ko ubutegetsi bwa Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushaka guhirirwa cyangwa se burimo kugambanirwa. Ibi byavugishije benshi bavuga ko ari uburyo bwo kugaragaza ukuri ku byaha bikwiye gukurikiranwa, naho abandi bavuga ko ari uburyo bwo gusebanya muri politike hifashishijwe ikoranabuhanga. Ese koko hari ukuri kubivugwa cyangwa ni intambara z'amagambo mu rwego rwa politike? Ku yindi nkuru iri kuvugwa cyane, ibihugu 25 byasinye ku itangazo ryo guhagarika intambara iri kubera muri Gaza hagati ya Hamas ndetse na Israel, kugira ngo ubuzima bw'abasivile burindwe, hihutishwe ubutabazi kandi ibiganiro by'amahoro byongere bisubukurwe. Iri tangazo ryasohowe nyuma y'uko ibikorwa by'ubusambanyi n'ubwicanyi byongereye muri karagace bikaba byateje impungenge mpuzamahanga. Ibi bihugu byasinye aya masezerano byasabye impande zombi, Israel ndetse na Hamas, guhagarika imirwano, gukomeza ibiganiro by'amahoro ndetse no kwemeza cyangwa se bikemerera imiryango mpuzamahanga gutanga ubufasha bw'ibanze ku miryango ibukeneye. Umuryango w'abibumbye n'ibindi bihugu bikomeye byasabye ko hakoreshwa inzira zose zishoboka kugira ngo imiryango yo muri Gaza itabarwe, kuko abagera ku bihumbi byinshi bamaze guhunga amazu yabo, abandi bakaba babayeho mu bukene bukabije. Iri tangazo ryatewe inkunga cyane n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi, Aziya ndetse na Amerika, kandi ryitezweho ko riri buze kotsa igitutu impande zombi kugira ngo amahoro aboneke muri aka gace. Muri Kenya ho litiro zigera ku 3916 zacakiwe na polisi ya Kenya ku bufatanye na Nakada. Amakuru yose yaturutse ku muntu wafashwe bwa mbere na polisi wari ufite ibiro 50 by'ibiyobyabwenge bya ncanga. Polisi rero yakoze uyu mukwavu nyuma yo kubona ko ibiyobyabwenge birimo kwiyongera cyane muri Kenya. Polisi yakoze ibi byose mu rwego rwo guca ubugizi bwa nabi bukomoka ku kunywa ibi biyobyabwenge bitemewe, ndetse polisi ya Kenya yavuze ko nanone yakoze iki gikorwa kugira ngo yubake igihugu gitekanye kandi irengera ubuzima bw'abatuye muri Kenya. Aya niyo makuru yaragizweho rero kuri VX Fox. Ntiwibagirwe gukora subscribe, gukomantinga ndetse no kurikinga iyi video niba wayikunze. Twongere guhura mu makuru akurikira.